ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladaan kemasan post MEA bat ke berpau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang kejungtip bakambanya kol hai kini ke number harum. Komisi Benta ke jeng rakhiye ke sengi penne ke mai Mariang ke Nyotrap National Youth Front Patar Khama Circle bak Patar Khama Youth Club and Social Welfare Organisation haka santrik ujuleu arajar pusau kila thongi kiten rai dieng haka sinang Patar Khama daga jeng Benta lang jeng kena school ke Patar Khama Government Higher Secondary School ke Ezra Academy Secondary School Patar Khama bat ke St Peter's Secondary School Kadhor. Haga diga sengi rasa kilang du President jeng HNYF Patar Khama Circle uba penkrau Makri u President jeng North Region ba Marcus Martin u President jeng Seng Samlash nang Patar Khama ba Remington Singli bat kiwe. Asamru yaki khusnam shigi nong job haga jeng Jacob Tro bat Airong bala penlong haga laitrik ujuli bala job daga Hebrid Ridiansi Rani naga Patar Khama Government Higher Secondary School bat haga juga pola Asamru yaki Certificate of Appreciation yaki school gi balawan banya Shimbenta haga nesengi. Lapan kut ia kan jeng rakhe de jeng ruai kerib hoi anthem. Tengi aingu yo blay no mo nong thau plin galat bangin poi nadu dang bende khandai shiteng ben step banyo I katnu ka jing long bon kam jong kan galat ka ban lech satai ka than mauske kumjo ban lech jirang bat chadu ka chadu sa Assam hagabagi rangba naga seng hinyo trap National Youth Front kilio ban le sibun ki program hagaba ya dei bakni kasni om tangata haga laita rik ru gila pendap ya ka drawing competition ka ba phi kina school phi yo ben shimenta kumbang atip menta kani ka por phi don tang naga government high secondary school bat na Ezra high secondary school la Pandrakma ka ba ka Saint Peter pat ka don la ka jong ka jing ya shimenta jong ki te kum tang ai ku play phi baro na du kinong penya jong HNYF nang ta ya ki Pandrakma Youth Club Social Welfare Organisation kumjo ya ginong high school gibelo na kapor bat kam tam e phi girang ba shnong gibela ya mi lang ba ya don benta kini kesngi bat shibun bat sikade e na kabenta yang phi kina school ngan ong nga kublai phi kina phi ben ong kublai ba tambor sno nem yo sno kublai kina kham jam do kublai phi ngan ai no ka jing kren kini kapor kumalong day ba hesting lingdo belapun poying I kani kajaka bangin wan but kakirteng jong agalong ba tambo lingdo mauflang nga syong asa antay po mauflang tangba ngala tho ya kawi kapatri ka bajrong kuma ar po teli kit khot kabalaya thu ba kata ka may kma akma nong sai bingi ong yaka kalasyong bun snem ha kani kisnong Pandrakma bat haba kalasyong hang ni kalakit lara lang sendon ya kanam kuburom jongka ban poi syadu sa mauflang ban longru kanong sensyar ya kai mauflang kabagi tip ya ka kumaka mauflang lingdo ship ngawara ka jay kublay nakaliang jongka hima ka jongi bat kani ka seng ka mangingidon kakerteng ka senjuk ki hima alyang wa amnyam mauflang welfare society kamumut laseng ladang yaka daginong sensyar jong kisipautli ki hima satay kay mamaw plang ki manong luay kay hima pamsangot ki manong spong bat kay mamalim na siya function ni sposep ngi bat kay malait kro kay mamaw be kay hima sora bat kay manong klaw hagaba pang mi ngi jong kawa umyam maw plang bat ka basmotenat e yaka bang ilayo banle kalong yaka way ni ki project ka batray banle yaka carbon credits lane ki khod ka Red Plus project kabalong maka ka project ka baningkong tam hari India bare Asia hagaba ki pat nong chong sinong lengbagi rang ba sinong lengbagi nong sensyar sinong ngi trei ban penne pensai ka mariang lengba ka Red Plus project So dalam kini ki guest ki jumi ban ne ikatinu share campaign
Sat saya kinong ilam juga sing samla senang patakma youth club and social welfare organization, president secretary, vice president, vice secretary, assistant secretary, sabah penyawan lang si Shman, kinong hikay sabah. Nang tertel ngakhat yang aware saya ki kena school bakin yawan iway hadi iway bansain ya kan ikam signature campaign ngakhat iway hadi iway mo subhanallah wan iway hadi iway nang bakan namput Office murah buru ya. Ngak ika perthai hek pha kom ni hek san pha Ikhlas sesoki